Dobar dan i dobrodošli, ja sam Marko Cindrić, a vi slušate podcast Ja jesam. Njegov entuzijazam, njegova srdačnost, njegova ljubav prema životu zračili su iz svakog njegovog pokreta. Izjavio je kasnije duboko dirnuti Ron Clark. Nema, niti je ikada bilo većeg čovjeka od Emila Zatopeka. Njegova ljubav prema životu zračila je iz svakog njegovog pokreta. Da, ljubav prema životu, točno to. To je ono od čega je Vigilu srce počelo udarati kada je vidio Juana i Martimana kako radosno i opušteno grabe uz ono prašnjavo brdo. Našao je svoga rođenog trkača. Našao je cijelo pleme rođenih trkača, a iz onoga što je do tad vidio bili su baš onako radosni i čudesni kako je i priželjkivao. Čak nisu izgledali ni umorni. Izgledali su kao da se samo zabavljaju. Dragi moji ljudi, ovo je bio pasus iz knjige Rođeni za trčanje Christophera McDougalla o skrivenom plemenu super trkača, o plemenu Tarahumara koje žive u Meksiku. Htio bih vam samo reći da gdje god se sad nalazili, u kojem god stanju bili, što god vas mučilo, da ne zaboravite da je ovaj život veličanstven dar, da ga živite, da budete jedinstveni u svom načinu življenja, da se veselite, budete radosni, da pronađete igru kako god znate i umijete. Danas sam imao čast razgovarati sa predivnom Andreom Solomon. Slijedi vam integralna, necenzurirana verzija tog razgovora. Hvala vam, uživajte i čujemo se. Sam da vidim, jel dela, a neke veli? La. Ti si Andreas, ti si ljubav moja. Marko, evo tu sam. U biti sam u jednom pre-cool podrumu, ljudi. Nemate pojma di sam, ali tako ga je dobro uredio da sam oduševljena. Ti se sviđa? Nije, baš je fora. Ona cute je. Tu bi se skrivala tipa, ne znam, od muža, djece, žene i tako to. To teško, to nema šanse. Šalim se, naravno. Niste vidio 100 godina. Da, fakat se toga nismo vidjeli. Znači, Andrea Solomon, moja velika frendica, suradnica, trenutno jedna od vodećih trenerica u Hrvatskoj, influencerica, pa svašta. Mislim, vidim da si ona posvuda, da uopće ne mogu ni popratiti zapravo kaj sve radiš. Ne mogu ni ja. Nismo se vidjeli kaj od predstave koju smo radili. Da, to? Radili smo skopu predstavu prije sad već puno godina. Koliko je prošlo? Nemam pojma. Čekaj, kada je to bilo? 2017? Pričaj, ja kuham. Mislim da je bilo, on kuha čaj, da. Mislim da je bilo 2017 kad smo radili Rum, jel da? Ja mislim da je. Jer je? 2017. Pa ja prijem da. Kaj nije nadio sam. Jer pazi, 2019. smo radile bile 3, Ema i ja, a onda smo radile ovo prije toga. Kuš, pa bila je 2017. Cindra. 100%. Ljudi, vrijeme je proletilo, doslovce. A gle, korona mi je uzela ovaj dio života, pa nismo više sigurni uopće šta se i kad se dešavalo. Ja nekad imam feeling kao da se te godine nisu ni dogodile, pa onda možda i do toga. Daj mi reci, u tad zapravo kazalište je nije vidlo, jel? Kao ono, ili plesna scena ili je. Ne ovako, ja sam ti se vratila sa Balija tamo 2019. na 20. Bila je 2020. već, pardon. Ili bila, nekad je korona krenula? Ja fakat sam loša s godinama. Znači, ja sam prvu koronu imao 2020. prvi mjesec. Ne, 2020. je krenula, da. Znači sam se ja 2020. vratila s Balija, jer sam ja došla ovdje taman tipa par tjedana prije korone i onda sam igrala zadnje predstave. I to je bila predstava 3 koju sam radila s Evom Ivom u Laubi. I tad smo to odigrala još jednom u ZPC-u i to je bilo to. I moram ti priznati da sam već tad kužila da mi se to više ne da. Evo, honestly, ljudi me često pitaju da li plešem i onak znam reći, kompa, ne da mi se ne da plesat, nego mi se bljujat plesat. Kao ne da ti se plesat za publiku ili ti se ne da plesat općenito? Pa znaš kaj, imam feeling kao da je došlo do zasjećenja pred publikom u smislu plesa, u smislu odricanja koja su za to potrebna i u smislu toga što to za moje zdravlje znači. To je jedna od stvari. Druga stvar je ta što sam primjećivala da naravno sam sklonija ozljedama kad samo plešem i da se želim više posvetiti opet zdravlju kroz nekakve druge oblike fizičke i mentalne aktivnosti. A onda na kraju krajeva shvatila sam i da taj feeling koji ja volim kod davanja publici pa primanja tog što je publika doživjela natrag meni putem pljeska i te interferencije, te dvije u biti energije koje zapravo predstava između jedne i druge strane koja nešto odašilje. Nešto što puno više osjećam sad kad radim s klijentima i posvećujem im se, pa taj feeling energije, zahvalnosti, tog da nešto dobro radim za ljude, dobivam intenzivnije. I kao da se fokus prebacio na pojedinca sa publike, koji mi je opet neka, nije publika naravno, gleda kad radiš s klijentom, ja ne jedan koji ima nekakve probleme, nije on te i publika. Ali publika taj u energetski kontekstu, feedback taj koji si htjela energetski imati, feedback, da, to osjećaj da nešto dajem i nešto primam.
Naš. I sviđa mi se to. Fakat mi se sviđa i zato sam otišla u taj smjer i zato taj fokus na taj boljitak ljudi oko mene. Ne? Ono, kao, vidim da sam ja sam s tim nekako ispunjena. Mislim, ta promjena kod tebe nije došla preko noći, nije došla sad zato jer si ti zatvorila kao vrata od kazališta, pa se sad otvori cijeli... Krenulo je to još s baletom, ono, kad sam u biti napravila svoju franšizu, tad je krenulo. Čekaj, balet je krenuo u Andrea's Room, to je bio, okay. Znači, ja sam to, prvo završila baletnu školu, pa onda plesla, pa bla, sad da malo fast forwardamo cijelu ovu situaciju, da ljudi tu ne padnu, jer tog ima fakat puno 2 faksa, Plesna akademija, New York, Hrvatska, Bali, ne znam, zgubit će se ljudi. U biti, franšizu End baleta sam napravila bila... opet ne znam godina, 2015. brijem, tak nešto kaznam, tu na ECCA, 2016. To je počela je pisat. A da je baš izašla van u programskom pravom obliku na papiru i sve skupa, to je bilo tek 2017. Taman kad smo je predstavu radili, na 2018. I onda sam počela taj neki fokus imati više na pojedinca i na rad sa normalnim ljudima, kako ja kažem, everyday person. Ja sam skužila da sva ta ljubav prema baletu koja je egzistirala, uz svu tu štetu koju je balet nosio, nije održiva. Ja sam si pomislila, smijemo psovat, naravno, ovo je bez cenzure, integralno bez cenzure, kako doći. Sad kao, ja tu tak sva strgana, volim taj balet, pa jemo pušku, pa valjda se može taj balet raditi tak da te ne strga. Mislim, ako ljudi mogu rekreativno skijat, pa se ne strgat, zašto ne bi neko rekreativno plesao balet? Mislim, plešu druge stvari, u čem je problem s tim baletom? I onda sam si ja kljukala, ok, kaj da ja napravim s tim, kako da ga prilagodim, tako da ljudima bude koristan, a ne štetan. A pomene tim putem i meni. Znaš, svi mi ljudi, svi mi koji smo bili ozlijeđeni ili strgani ili imali neke probleme, to je naša škola, naučili smo se na sebi, ja smo se fakat dobro naučili, ne? Tako da, pa da, je. Sve ozljede koje sam ikada imala, ili probleme koje sam imala, ako sam ih našla rješenje za riješiti, fakat znam riješiti bilo kom drugom sada i to pošteno, ne? Tako da, našla ja tu neku formulu, te balet funkcionira i tako je krenula ta franšiza. I onda, postoje popularan balet rekreativni. Ja ne znam, te godine su bilo, ja sam imala studio, trening centar, ljudi su visili s lustera koliko je bilo ljudi na baletu. Genial. Mrak i mislim da sam stvarno pomogla popularizaciji baleta koji je tada bio za većinu ljudi gledan kao nešto rezervirano za super mršave ljude koji su genetski predispozicionirani, ne dižu nogu do glave, super fleksibilni i ne znam, plesali su već 100.000 godina svog života. Što je totalni bullshit, to nije tak. Fakat nije, što sam i pokazala sa nizom klijenta koji su počeli prvi put plesati u svojim 40 i 50-ima. Čak sam imala gospođu, preminula je prije 2 godine, koja je imala 72 godine dok je plesala balet, tako da nema ljudi granica, možete kad hoćete krenuti na balet. A ono što je cijela ljepota te priče u biti bila s tim baletom je i to što se jako lijepo nadogradio na taj moj rast i razvoj, ili sam ja nadogradila zbog toga, su vaze je bilo istovremeno, da počnem gledat na sve fizičke aktivnosti kao nešto što nam ne mora škoditi, što ne mora biti teško, gdje ne moraš biti strgan od glave do pete, gdje ne mora biti ubi Boga od treninga, a da imaš koristi. Jer taj misconception, još iz 70-ih, 80-ih, gdje trening nije trening, ako nisi mokar od glave do pete, ako ne patiš. Zašto? Jer u biti to isto tako nije zdravo. Trening je, kao i sve ostalo što radimo, osim kad spavamo, zapravo stres na tijelo. I kad taj stres braš, dođeš do toga da se razboliš, ozlijediš i da opet nisi funkcionalna nakon toga. A ja želim fakat živjeti dugo, biti zdrava, sretna i onda je to nekak mi otvorilo taj prozor, kao u sve to skupa. Aha, neko nam buči tamo. A ipak smo u podrumu, ne? Dobro, da, ljudi u podrumu smo. Uglavnom, i sad kad to pogledam, mislim da je bio to početak u tom smjeru, evo to. I paralelno s tim se odvile neke moje prijetne stvari zbog kojih sam bila malo onako u banani, pa mi je onda fokus bilo lijepo staviti na posao, jer sam onda automatski bila ja bolje, jer sam se osjećala produktivnije i korisnije i manje bilo nekoj depriji emotivnoj. I doprinijelo je tome da je sve podržalo jedno drugo. I samo se vrata dalje otvarala na način da kada bi primijetila nešto što me zove, u smislu edukacije vezane uz biomehaniku tijela, uz neuroznanost, uz nekakve fiziološke stvari, ipak je mama doktorica, pa me i to počelo jako intrigirati više. Mislim, uvijek me medicina rajcala, ali mama je rekla, ti Bog da upišeš tu medicinu, još taj arhitekturu, pa si filozofski, pa si balet, pa da idem saberi se, ne? Tako da nisam to, ali sad sam na kraju ušla u to opet. Kad imaš cilj, ne vreš to maknuti od čovjeka. I
onda sam počela te edukacije upisivati, sve to nekak čeprk i došla sam, evo sad i sam tu. Dobro, čekaj, znači Andreas Drum nudi zapravo razne programe, znači krenula si s baletom, ja znam da imate jogu, da imate pilates. Sad imamo treninge snage samo za žene, male grupe, personalizirani pristup, gdje sam ja inzistirala na tome da se ljudima pristupa tako da se stvarno za te ljude, za tim ljudima brine. Znači, tebi kad dođe, grupa ima 5 ljudi. Okay. Ja hoću znati sve o toj ženi. Znači, ne baš sve, da me neko krivo ne shvati, ali hoću znati kako se osjeća, hoću znati kako je spavala, hoću da redovno radi blood work, hoću da ode na analizu sastava tijela da vidimo kakva je mišićna masa odnosno na masnoću, hoću znati da li ima neke bolesti. Ako ima problem s poremećajem u prehrani, šaljemo je nekom da razgovara s nekim. Ako ima hormonalnih problema, šaljemo je nekom drugom. Znači, cijeli tim stručnjaka se okupio i biti su nam ljudi, ne? Naravno, problem s kojim se susrećem je taj što ljudi na to u Hrvatskoj nisu navikli i što u biti niti ne kuže koliko bi stvari mogli podijeliti da bi nešto i dobili natrag, znaš. Ljudi nekad misle da nisu ni bitni, to je isto problem, pa ti onda neko dođe i ona kaže da je tipa prvo koljeno na 15. treningu, nakon što sam ga već pitala da li ima nekakve ozbiljnije zahvate na tijelu, ne, jer kao to nije bitan zahvat, ili kao nemam, ne znam, menstruaciju 3 godine, to je isto full normalno, kao niko je nema, ili nešto, nema glavobolje, ne, ništa od toga nije normalno, nikad te ništa ne bi trebalo boliti, ne bi trebalo imati stalne glavobolje, to nije genetski nasljedno, znači to su sve te neke, pa već dogme, čovječe. Ok, sad kad smo se već dotakli toga, zakaj ljudi toliko bježe zapravo od svojih slabosti? Imamo stalno neku potrebu društvu i nama pokazivati to savršenu verziju sebe koji iz časopisa, iz filma, iz serije, iz ne znam čega. Ja ti imam jednu malu teoricu i to razvijam sad već par tjedana na razmišljanjima. Ovak, kad smo nekad davno živjeli, količina stresa koja je oko nas postojala bila je manja. Nije bila mala, bila je manja. I dalje te naganjao tigar i to je bio neki stres, ali bio možda rijeđi i bio je veći. Znači, bio je centriran u nekom trenutku na veliki način, nakon toga ga više ne bi bilo. Mm-hmm. Nije možda lav, može biti rat, može biti šta god, ne. I nije bilo ovih malih kao danas. Znači, ja ti se tu sjedimo i pričamo, međutim, moj kompjuter za tijelo stvara nekakav stres. Kao i elektronika, kao i buka koja sam malo čas čula, mm-hmm. kao promet. Znači, sve oko nas se akumulira i zbraja. Mi smo na to postali indiferentni jer nam je postalo normalno. Kao da nam se baseline stresa koji je nekada bio niži, a povremeno visok, ali u zbroju zapravo negdje češće, kraći, manji, digo na baseline koji je stalno to nekakvo treperenje. Znači, kao da smo stalno u nečem, ali nije preveliko da bi to uopće primjećivali. Ili kao, pa nisam pod stresom. Pa kak nisi pod stresom, gledaš na telefona, Instagram, da li si dobio notification svake 3 sekunde? Pod stresom si. Znači, mislim, ovo dajem kao primjer social media, tu sigurno točka na i bila, ali sad je taj baseline povišen, ali je stalno tu i u biti dugoročnom akumulacijom uzrokuje puno više bolesti i problema ili mentalno stanja koje je narušeno u trenutnoj situaciji, da toga nismo svjesni, da mi to ne vidimo. Šteta je, ja mislim, veća, ali neprimjetna i tiha, kao neki tihi ubojica. Znaš, kao kaže se, umro u 35, nikom nije jasno čega, kao bio je zdrav. Nije bio zdrav. Niko ne umre zdrav. To kao kada kaže, pa nema nekakvu bolest, rekao ne, samo nije dovoljno dobro pregledan. Znači, svi imamo nešto stalno, ali ne znamo da se to odvija u našem tijelu, jer možda nismo više interoceptivni kao nekada. Kužim apsolutno što mi govoriš, da, okej. I onda sad, na tvoje pitanje da se vratimo, biti, sad kad pogledam to, mislim da zbog te titravosti koja je povišena i tog baselina koji je povišen, mi više ništa ne primjećujemo, ali smo pod stresom i kada se treba desiti da uđemo u neku novu nelagodu, znači, odlučim se ići trenirat i ne znam, dići mišićnu masu. I onda čovjek krene i onda mu je to ali to ne da je ulje na ulje na vatru, tak se kaže. Yeah. Da. Nego je to kao Isuse još 700 puta gore, on je stalno već povišenom, teško mu je. Kužim. U stresu ne mre to handlat. Znači, kada bi mi bili pod manjim stresom kontinuirano i stalno, onda bi mogli veće stresove handlat kratkoročno i onda bi nam oni s tim malim dozama se pretočili u navike, a onda bi ta navika bio novi baseline iz kojeg opet možemo ući u neki novi veći stres koji nas privremeno stresira da bi nas adaptirao i podigao nam level Ok, znači ti meni zapravo sad govoriš da mi ne kužimo zapravo što nam se sve događa, ali govorimo i o tome da ljudi i kad su svjesni nekih problema koje imaju, recimo, bježe od toga jer žele se dokazati kao ne znam šta i onda se zapravo u roku 3 koraka... Mislim da su svjesni toga da bježanje od problema im je privremeno izbjegavanje te nelagode koju ne mogu hendlati ili nelagode stalno previše. Jel misliš da je stvar intimnosti, da smo izgubili neku vrstu povjerenja kao ljudi u ljude, da sad ne mogu se ljudi sigurno. Otvoriti? Jer pazi, sad kad sam hodila prema tebi, kad sam već prišli, pitali si me za knjiga, slušala sam bila jedan podcast i onda nakon toga je TED Talk sa
Aldegerom, to je jedan psihijatar sa Harvarda, pričao je o tome, o najduljoj studiji kad rađena ljudima. Traje preko 70 godina, ne znam, znaš za tu studiju. Ispitanika je 724 bilo ukupno i kroz 3 generacije se već to radilo. 4 generacije tičera, istraživača, znanstvenika su na tom radila, a istražuje se u biti što je pozadina ljudske sreće. I sad kad pričamo o tome da su ljudi izgubili povjerenje druge i to, u biti studija je dokazala kroz 4 generacije na 724 ljudi, svima istu, da je osjećaj pripadnosti, ljubavi i socijalni život, to jest bliskost s drugim ljudima, najvažnije za dugovječnost, sreću i zdravlje. I nije čudo, kužiš, da je to udaljavanje zbog socijalnih mreža, zbog stila života koji je ubrzan, zbog nesposobnosti na fokus. Mi nemamo više fokus na stvari, bar ne dulje od 15 sekundi. Doveo nas u situaciju u kojoj gubimo fokus i na sebe. Mm-hmm. I kad si ti izgubljen sam sa sobom i kad sigurno se desilo da imaš toliko obaveza da moraš stati ovak na mjestu i kaj sam ja sad razmišljao? Jer ne možeš misli više uhvatiti, jer ih je previše kao da je u glavi zapetljana nekakva zapetljani konac i ne znaš gdje mu je početak, gdje mu je kraj i moraš stati možda zapisat, ne znam, možda journaling je postao jako popularan. Pa koje journal jebote tam 1492. Mislim, jesu, ali ne na način kao mi zbog self-helpa danas. Da su to ljudi radili zbog najjeftinije opcije meni najbolje radi. Ali ja danas fakat znam nekad, imam taj jedan u mobitelu kao, zove se priority 1, priority 2, priority 3. I onda imaš kao na svaki prioritet, pišem šta moram sve napraviti, jer je toliko toga da ne možeš hvatat. I sad ne samo obaveze koje su vezane uz mene, nego i uz druge ljude. Znači, znaš. I sad se u tom zgubiš i onda mislim da ti nije prioritet prijatelj. Nije ti prioritet otići van s ljudima družica. Jer je prioritet predati projekt. Prioritet je platiti porez. Prioritet je imati plaću da si možeš kupiti hranu. Djeci, ženi. That's the problem. Super mi je, ja o njemu stalno pričam, ne znam da se ga ti uspjelo loviti, on ima i svoj podcast i on je zapravo, ne govori za sebe da je motivational coach, nego zapravo da je osoba koja pomaže i poslovanjima, individualcima i ovo i ono. Ovo sam ja koja gutljam čaj. Zove se Brendon Burchard. Ne znam za knjigu, da. I uglavnom, on kroz svoje knjige baš priča o tome, ne, kao 10 životnih arena. Mm-hmm. Ne, zapravo da bi bio čovjek sretan mora imati svih 10 arena. Ne? Znači ne možeš imati samo posao, ne možeš imati samo sport, ne možeš imati samo zdravlje, moraš imati sve, moraš imati i prijatelj, i obitelj, i spiritualnost, i avanturu, i izazove. Ali ne mogu sve biti na 100%. Ne mogu biti, ali mora biti neki balans. Ne? Jer čim je jedna van balansa, odmah osjećamo mi da tu neke šteka. Ne? Da. Je, slažem se s time. Dobro, kad smo kod toga, tvoja povezanost, tvoj nagon povezanosti, koliko se družiš s ljudima, koliko uspijevaš se zapravo družiti uopće s ljudima, koliko su tebi ljudi prioritet? Ne govorimo o ljudima s kojima... Super što si od ovoga krenuo, zato što kroz zadnjih godinu dana sam definitivno primijetila da sam se udaljila od ljudi iz potrebe za radom na sebi i da me to vuklo i šuškalo nekakav moj comfort zone koji je bit bez ljudi. Što isto šteti zdravlju i onda sam se svjesno odlučila više socijalizirati, makar to doživljavati kao trening, što malo glupo zvuči, ali to tako u startu mora biti, da bi stekla naviku biti s ljudima. Jer, ja imam taj čudan životni tempo. Ja lježem jako rano spavat, jako rano se dižem. Što je neobičajno ovdje. Na Baliju mi je bilo full normalno, jer je društvo bilo tako. Ali tu evo nije. Ja sam tu ljudima čudna zbog toga. Kao svi to hvale ili se ščudjavaju, ali zapravo me onemogućava u tome da, ne znam, neke stvari obnašam svakodnevno kao što bi netko drugi. Ali ja to ne doživljavam kao da me onemogućava, nego ja to smatram da je to necessity moga ulaganja u mene za moje zdravlje, nešto što meni jako paše. Dobro, koji ti je ritam? Ritam, legnem ti između 8 i 9 i budim se između 4 i 5, ovisno o godišnjem dobu. Ujutro, nakon buđenja od, naravno, hladan tuš, ne znam, akpijen kaute, dančaj, whatever, vežbice disanja, meditacija i onda odradim trening i nakon toga imam klijente i onda mi je cijeli ostatak dana više manje slobodan, ali si ga ja natrpam sa edukacijama, s čitanjem, sa šetnjama, sa podcastovima. Znači, kontinuirano pokušavam vrijeme iskoristiti na način na koji ja najviše volim, a da podržavam moj rast i razvoj. I onda u tom, naravno, dnevnom dijelu imam druženje s ljudima, kavice, ručkove, a na večer, ajmo reći, druženja i henganja, imam petak, subota, ali ili preko tjedna ako je iznimka, kad se radi o nekom za kog radim kompromis. Znači, neko mi je blizak, koga volim, to uopće nije problem. Otići ću dulje van, ali
ne vidim potrebu za time da budem do 5 ujutro vani pijana i da dođem doma i da nakon toga cijeli sljedeći dan i u našim godinama i par dana iza toga nisam funkcionalna jer se onda ozlijedim, boli me nešto i onda ne mogu biti na razini performansa koji mene čini sretnom. A prvenstveno mislim ne na onaj čak u dvorani gdje radim neki broj zgibova. Ne, razumijem te u potpunosti. Nego mene kod ljudskog bića. Znaš da imam energije, da sam sretna, da sam dobre volje. Znaš ne puni tebe srećom netko drugi. Ti puniš sebe. Jasno. Brigom o sebi. Prema tome to mi je važno. Važno mi je da sam dobro. I trebalo je biti svakom važno. I tebi, i meni, i susjedu, Periću i majmunu tam dole, ne znam, u džunglama. Apsolutno se slažem. To je važno. Apsolutno se slažem. Mislim da svi trebamo stremiti nekoj, nazovimo to klišeizirano i tom izrazu, najbolje verzije sebe. Ali mislim, to stvarno to je. Ne? To je. To je jedini način, ja mislim, da ovo čovječanstvo opstane. Mi smo tu posustali. Brutalno smo tu. To baš pa gle, ovo kad si spomenula kao tigrove i te neke spike, baš sad čitam knjigu Rođeni za trčanje od McDougall, tak se zove autor. Jako popularna knjiga iz 2007. koja govori o ovom plemenu Tarahumaraje, Meksikancima. Nisam čitala knjigu, ali sam čula za nju. Fenomenalna knjiga, je stvarno je preporučujem svima. I tebi. Thanks. Di baš se priča o tome, o toj nekoj maloj zajednici. Mislim, oni su evolucijski gurnuti zapravo u tom smjeru. Ti si čuo za Blue Zones, pretpostavljam, ili možda nisi? Kako? Blue Zones. To su ti zone na svijetu u kojima ljudi žive najdulje. I zanimljivo je da su poprilično oko ekvatora su većinom i tako. To tipa recimo primjer ću dati Kostarika ili Japan i tako. To su zemlje u kojima ljudi najduže žive. I onda si pomisliš kako neko tamo ili Italijani ovi dolje. Pazi, ljudi misle kao da neko mora biti fit da dugo živi. Ne? A onda imaš ove male debele tu, tamo imaš ove koji su mršavi, kosoki. Različiti su jako, to hoću reći. Ali su sretni, ne? Ali su sretni. Ne. I ključno je, različitost zapravo, to je taj balans o kojem si ti pričao malo čas. Ovi tamo možda bolje jedu. Ili više brinu o prehrani, ovi lošije, ali ovi više brinu o obitelji i socijalnom životu. U biti, sve se to isprepliče i jedno bez drugoga, bez tog balansa ne može. Možda ovi dulje žive zbog tog što imaju bolje ljudske odnose, jer ovi fakat nemaju, malo su ipak zatvorenija nacija. Možda ovi, hoću ti reći da je to jako bitno. I da ali brinu za sebe, ne? Zapravo, jako dobro brinu za sebe. Svi na neki način brinu za sebe. Na drugačiji način, ali možda veći postotak uložen u neki drugi segment života. Jer ti kad pričaš o segmentima u koje ulažeš, po meni 5 ih je bazičnih, to je spavanje, prehrana, kretanje, menadžment stresa i socijalni život, ljubav i pripadnost. Mm-hmm. To je kostur. Okay. S time da na neke stvari ne možeš do kraja utjecati, kao što je menadžment stresa. Aha, mislim, nikad mi ne znam kaj život nosi, ne znam kaj će sad biti iduće sekunde. Tako je, a onda jedino što možeš je šta brinuti o sebi, da budeš spreman na taj stres. A kako se adaptiraš na stres? Tako da namjerno sebi testiraš sposobnost hendlanja stresa putem tog da si ga ne nosiš namjerno. Da li je to putem treninga? Da li je to putem hladnog tuša? Da li je to putem namjernog odlaska kao ja na večer van kad mi se ne da? Znači, mislim, gle, pa da je. Znači, različiti su oblici nanošenja stresa da bi se adaptirali, ali moraju biti male doze. Jer ako su velike, razbolimo se ili se ozlijedimo. Ne? I onda to treba biti svjestan. A kako to znaš kaj je mjera? A ne znam, moraš osjetiti. Ali stvarno si pravo. Evo, baš neki dan sam letio za Brač, imao sam neko snimanje, odnosno letio sam za Split i gledam i fakat je bilo turbulentno nebo, kiša, avion se trese, ide gore, dole, lijevo, desno. I kužim, znaš avion je dalje tu, avion dalje piči, on je na putanji, a Zaka je na putanji. Znaš, imamo čovjeka koji upravlja tim avionom, zna točno kaj radi, ima to znanje. Avion je u formi jer su ga inženjeri dofurali na tu razinu da bude savršeno, u svaki milimetar šarafa je tu, napunjen je gorivo koje omogućava za let i probija se. I probije se između oblaka koji su ispod njega i ostaje kiša dole i kiša ostaje gore, a avion dođe u jednom trenutku nakon 15-20 minuta u prostor koji je kao između misa, koji je kao meditacija. Tišina. Aha. I to je to. Mislim, to je slika toga, što nije. Mislim, fakat i teamwork iza toga, kužiš. Evo, koliko je tu faktora bilo ljudi, na kraju koji su morali međusobno surađivati da kreiraju tako nešto i da tebi omoguće. Da, mislim, zaboravljamo da nismo pali sam na svijet. A su postojanje, kompletno, ne? Da. Tako da kažem, kad sam pitao u startu to kako ja s tim, radim na tome, vidim da mi je to težano, zato mi je želja preseliti se na Bali sad opet, nadam se, to je permanentno. Čekaj, epizoda Bali desila se jednom, dva put, nisam uopće ni skužio. Bila se 2 puta, po više mjeseci. Znam da ljudima se čuju kud Bali, jer Bali si Bali meni fenomenalno izgleda. Bali na slikama izgleda fenomenalno. Bali u život je u biti, ljudi, prčija, prljava, rižina polja, mislim, gle, nije to Instagram's not life, ti rezorti koji su zatvoreni za lijepo fotografiranje i dijeljenje na socijalnim mrežama nisu stvarnost. I zato mi se sviđa.
Kužiš. Jer je jako životan. Jer je možda mali zalogajčić tog cijelog dijela Indonezije koji još uvijek nema muslimanski issue, ne? Jer su Hindusi ipak vrlo ugodni, topli. Dobro se jede, pretpostavljam tam. Kako im je... Hrana ti je full kvalitetna, ali mislim da je opet do toga kako ti prema njoj se odnosiš. Znači, možeš tamo mjesto isto gluposti, kao što možeš jesti kvalitetno i bogato, nutritivno, ali ovisi o tebi. Šta ti je fokus? Meni je super bilo što sam u Canggu imala priliku otići u te trening centar gdje sam trenirala s nekima od najboljih ljudi na planeti Zemlji. U biti, mislim, ima dosta smisla, pazi. Imaš trening centar, sad ih ima više, sad je bio... Ciljeno si tamo išla zbog tog trening centra. Ciljeno si tamo otišla, da, trenirati. Upoznat se sa calisthenicsom, s ljudima koji rade eksperimentiranje na tijelu, ne ono sa noževima i slično, nego u smislu testiranja svog tijela i svojih sposobnosti. Short, fast forward short. Znači, šta je calisthenics? To je zadnje postalo jako popularan termin u principu. Calisthenics kada bi nekom vježbe sa vlastitim tijelom. Ako ćemo to baš banalizirati do kraja. Dobro. Ono što se vrlo često koristi je ringovi, to jest ruče. Ne znam kako se karike. Nije isto. Paralelke su, da, to me nedavno ispravila jedna cura koja se bavi gimnastikom. Rings, tak ja to gledam. I znam na engleskom. Tipa handstand push-up. Stojiš na rukama u handstandu, ideš se spustiti dolje do poda u push-up i dići se opet gore. Misli, halo, ako to nije pokazati izvrsnosti tvojih kontrole, sposobnosti tijela, znači, wow. Wow, da. Koliko je to uloženo. U biti, skill-based movement. Okay. Znači, bavimo se s time da nekakav skill usavršimo do te mjere da on bude uopće moguć kao prvo, a kao drugo, on podrazumijeva za sobom sate, godine ulaganja i daj ti fokus. I to mi se sviđa kod toga. Jer ne mreš to sad preko noći brzi fiks. Ne. Kužim. Oš napraviti to, kompa, u to ćeš uložiti sate i dane i niko ti ne garantira da ćeš to ikad uopće uspjeti. Okay. Ali ćeš se tom posvetiti raditi na tome. I ta dosljednost u radu na tome i ta konzistencija te očeliči kod čovjeka. Kužiš, dati fokus, dati predanost, dati energiju, dati na kraju krajeva neku osjećaj ponosa. Znači ponosan si na sebi. Čovječe, show upo sam se tam, radio sam tu glupost svaki dan 15 minuta, nebitno, kroz period od 5 godina i sad je mogu. Kužiš? Što pokazuje svima nama da ne mremo onak prek noći stvari poduzeti kako tu ljudi obično. I pritom izgradiš prekrasno tijelo i prekrasan duh. A da nije to bio cilj. Kužiš? Super. To je ko posljedica. Lijepo dobro, dupe, zamisli. Onda si uzela to, hrpetinu toga implementirala u svoje programe. Tako je, da. Okay. I upoznala sam fantastične ljude koji su jako inspirativni, s kojima imam redovno dnevnu komunikaciju, a koji se kao i ja trenutno bave testiranjem svojih granica i potencijala. Ja nakon treninga promišljam kako sam se ja osjećala dok sam radila taj zadnji pull-up i da li ga nisam uspjela zbog toga što sam danas došla u studio misleći da sam umorna ili sam zaista bila umorna. Ako sam bila umorna, zašto sam bila umorna? Da li je to zbog toga što jučer nisam dovoljno jela toga i toga, nisam spavala, kakav mi je bio tjedan, da li sam pod većanim stresom, da li sam u nekakvim lošim odnosima s drugim ljudima. Ili je bila posljedica toga što sam, dok sam to radila, razmišljala o nečem drugom pa nisam imala fokus. Znači, razumijem. Bavim se tim parametrima, proučavam ih i učimo sebi, a dok učimo sebi mi taj trening više nije samo trening, nego je nešto drugo, istraživanje je. Znači, ima neku dubinu koja nije toliko lagana ni za objasniti nekome. Jer ja u tim trenucima pokušavam detektirati kad mi je teško, o čemu ja razmišljam, s čim se ja borim, da li je to neko sjećanje iz djetinjstva, da li je to neka uvjetovanost, da li je to nekakva narativa gdje sam ja sebe uvjerila da ja nešto ne mogu jer mi je netko nekada to rekao. Znači, to je fucking deep. Jer naše tijelo, po meni, je veći svemir od svemira o kojem mi razmišljamo. Pa, znaš zakaj sebe ne istražujemo? Mislim da je to, da kad bi ljudi tako gledali na treninge, da im trening više ne bio trening, nego bi bio nešto potpuno drugo. Bio bi lijep, bio bi dubok, bio bi poseban. Razumijem točno o čem pričaš, jer ja isto stvarno godinama tražim neku vrstu treninga. Znači, i probao sam naravno neke vrste calisthenicsa i sve ovo što ti radiš i s girijama i s TRX-ima sa svojim genijalnim frendom i trenerom Marinkom Petričevićem koji me spremao bio za sve moje moguće uloge i to. Pa i u Qigongu sam i u Tai Chiu i sad odnedavno zapravo i puno više trčim. Tražio sam prisutnost. Tražio sam nekakav filter di ću se probiti kroz tu svoju glavu i to bla 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 bla. Flow više nije, ali ti ćeš vjerojatno kroz to proći. Mislim da većinu stvari koje kad u njih se zapiknemo full duboko, nekako u nekom trenutku prerastemo i moramo modificirati da postanu, da se transformiraju. I za mene se trčanje transformiralo u sad nešto drugo i sad trčanje suplementiram tim drugim stvarima koje radim. Ne sumnjam da ću mu se opet vratiti, jer mislim da ništa nije konačno. Jednostavno samo sad se više gledam na to da ništa nije najbolje, ništa nije
finalno odlučeno i stalno se s tim može igrati, stalno se treba to mijenjati jer se i mi na kraju krajeva stalno mijenjamo. Apsolutno. Znači ništa nije stalno i da bi ostvario flow, kako se ono kaže, koji voda, moraš stalno teći, kako je Bruce Lee rekao. Da, budi kao voda. Budi kao voda, da, jer ne želiš se zabijati. Ko što ljudi si odaberu neku vrstu treninga ili neku vrstu aktivnosti, da se odmaknemo od treninga, misleći kako je to najbolje, su to od nekog čuli, negdje pročitali, ili je jedino što im je poznato, pa im je postalo comfort zone. I onda ne žele to mijenjati. I onda u tome, kopajući stalno po tome, na kraju dođu do toga da ili stagniraju, postanu frustrirani, ili se opet potrgaju i razbole, jer su potrošili bunar. Tako da treba mijenjati stvari, treba isprobati, treba se igrati, Marko. Apsolutno. Ljudi su se zaboravili jebeno igrati. Apsolutno. To mi je, to ću vjerojatno ću kad mi završimo razgovor napraviti neki mini uvod i to vezano baš za tu stvar. Postoji kao jedan frajer, znanstvenik i trener u Americi koji je istraživao trkača, ali istraživao ih oko cijelog svijeta. Zašto Rusi skaču na stopala sa 6 metara visine, zašto Peruanci trče ovak, zašto ovi rade ovak, zašto ovi rade ovak. I ovi su ga Indijanci užasno zanimali, ne? Kao koja je fora s tim. I čeko ih je, jer su ih dofurali bile na jedan ultramaraton u Ameriku, ne? I čeko ih je da vidi koja je njihova tajna. Čeko je taj neki milimetar, jer frajer ima apsolutno sve znanje u statistikama, u znanosti, u svemu, i čeko ih je da se pojave. I likovi su se pojavili, fura neke plašteve kad trče, totalno, kaže, izronili su iz mraka, iz nekog grmlja, iz neke šume, ko ono, nije znao, ali u tom trenutku skužio o čem je riječ. Oni se smiju. Oni se nakon 80 i 600 km smiju kad trče. Mi patimo. Mi smo ovisni o patnji. Ova ekipa se igra. Mi se hranimo patnjom, a oni se hrane pozitivnom energijom. Znači, ovo si super rekao, zato kad sam skužila kada mi se ne da trenirati ujutro, kada je takav dan, znači nekad bi prije se prisiljavala kroz tu patnju, a sad si promijenim trening da si ga napravim zabavnim i to promijeni energiju totalno. Znači ako sam imala plan back squat, na primjer, sa nekom kilažom i osjećam se kao da mi ga danas ne da raditi, ili ću si staviti neke duge čučeve, ili ću si zarat nešto zabavno uz back squatu. Tipa, zaraću si da moram, ne znam, na šipci koju držim stiskati jedan pa drugi, ili prste. Znači, kaži prst i prstenjak, moram stisnuti u vremenu dok udišem, a kada izdišem moram stisnuti palac i srednji prst. I sad si dobio kognitivni zadatak gdje radiš na mentalnom nekakvom razvoju, to jest moždanim vijugama. S druge strane, ne razmišljam o patnji i boli, zato kaj se jebim s tim da stisnem te vražije prste. Ovo je banalan primjer. Može biti kamo gledaš, recimo. Možeš si uzeti loptice, pa tipa možeš žonglirati ili nešto, možeš bacati lopticu dok nešto radiš. Može loptica biti neke boje specifične, pa si možeš zarad da kad naranđasta loptica ako ode u desno, ne znaš kam bu pala, ti moraš skočiti u lijevo kad radiš hit. Znaš, može biti fakat igra. Ja mislim da mora biti. Evo, ja sam bio neki dan u Banani jer sam kao prvi dan snimanja odradio katastrofa za sebe. Ne, baš sam se onako loše osjećao. I drugi dan čitam to i pročitam baš ovo o čem sam sad rekao, igra. Rekao, čeći Bože, moj mali, znači moj sin u milisekundi je u nečemu. Znači mi smo fakat sposobni biti bilo šta u milisekundi ako vjerujemo naravno u to, ako uopće ne razmišljamo o tome. Mislim se onak, pa čekaj malo, pa gluma je igra, Pa ja se sad igram. Ja ću sad igrati da sam ja neki bandit koji tu puca po policiji, koji je kao biva ranjen, igrat ću se da sam ranjen. Znaš kako mi je bilo zakon? Bilo mi je... Švalje, skroz zakon. Pa je. Kužiš, tako mi se zaboravimo igrati. Ja mislim, čak što više, nije da se samo zaboravimo, nego sram nas igrati s ovim godinama, jer to predstavlja kao nezrelost. On se stalno igra, kužiš, on nije ozbiljan. Jel to je to? Sad se vraćamo na početak. Jel to taj početak? Di smo stavili 6 slojeva da ne bi pokazali zapravo svoju ranjivost i svoj osmijeh tog djeteta. Ranjivost je jako bitna. By the way, danas kad sam ujutro vodila privatne, pitala sam svoje 2 klijenata, rekla sam ga krenim tebi na podcast i rekla sam da ćeš me pitat možda tijekom razgovora, jesi mi poslao mali kratki sinopsis plana, koje su 3 stvari kako bi me drugi opisali. I onda je jedna od tih stvari bila upravo što si sad pričao, a to je da sam misao izgubila, ne iskrenost, nego... Ranjivost, da. Da pokažujem ranjivost, unatoč tome što sam jako snažna, i mentalno i fizički, ali da je pokazujem odabirom kod ljudi za koje smatram da je zaslužuju. I da im je to nešto što im je super. Da ću ja reći, meni je ovo teško, ali idem to raditi i svi će za to znati da je to meni teško. Gledaj, ja javno snimam na Instagramu da ne mogu napraviti više od 3 pull-upa. Prvo sam mogla samo 1, sad mogu 3. Znači, ne mogu, slaba sam gore, čovječ. Ja sam balerina, ja imam najslabije na tijelu su mi ruke. I to stavim i onda kreće video koji ide ovako. This is my suck. Ajmo ljudi, sad ćemo zajedno smijeti, idem umret. Kužiš? Jer ja mislim da je bitno da svi dijelimo što nam je teško jedni s drugima i da komuniciramo, zato što na taj način dajemo jedni drugima određenu dozu podrške i tog suporta o kojem smo pričali u zajednicama. Dajemo si osjećaj da nismo sami. Apsolutno.
Bitno je, kužiš. Tako da to je bilo, to je, evo, njih, Ali sve to oni su zvali zahtijeva, ranjivost. fakat to zahtijeva nevjerojatnu količinu rada koji sve o čem pričamo. Jer onak, ja stvarno, evo, to sam napisao u jučerašnjem blogu, kao 3 riječi koje bi volio ja kao imat kao karakterno, koje bi volio na van, ali 3 isključivo za sebe i u odnosu prema drugima. Prema drugima ja sam si napisao već ne znam prije koliko mjeseci da želim biti iskren, želim biti obazriv i želim biti nadahnjujuć svojim pristupom životu. A vidiš, meni je za mene ono što bi ja tebi sad rekla, ne što želim, nego što sebi jesam, inspirativna, definitivno dosljedna, fokusirana, kako god to može dati u smislu. Odlučna, da. I kaj si bi rekao treće, ovo nadahnjujuće. Ne, ali to je bilo ovo inspirativno iskreno, za mene. obazriv, nadahnjujuć. Meni je bilo bitno da, neka još bilo, čekaj, sad se ne ni sjetiti, još sam si neke iskrenost, fokus. A za sebe sam si nastavio da želim biti apsolutno odlučan u svim segmentima svog života. Iskrenost mi fali. To sam ti htjela reći. Okay. Znači, to je jedan od mojih jako, jako velikih pluseva i mana. Ja ću ti reći, nekada bi ti rekla neovisno o tom da li sam ja pitao i to mislim da ne je bilo ok. Sada ti kažem ako me pitaš. Okay. Ali ti kažem, ne uljepšavam. Nema ribbona, nema paketa, nego ono. Evo, nedavno me neko u studiju pitao, od cura je obarnala, na primjer, za žene, gdje svi su praskali smijeh ili me poznaju, pa je bilo smiješno, ili je bila nova polaznica. Joj, Andreja, baš ti htjela pitati, ja sam malo sam punija, ali da rekao da debela si. Znači, dvorana, prasu smijeh. A ona kao, pa, thanks. Ja rekao, pa ne, fakat, pretila si, znači moraš skinuti kile, zato što vidim da će ti pati zglobovi, želiš raditi određene vrste treninga, nekakav fokus ti u životu koji ti je performans. Gle, kila će ti otežavati situaciju, može ti nanijeti nekakvu štetu tom koljenu koje te boli, inače, ajmo skinuti kila, ne. Polako, pamet, tu smo, pomoći ćemo, podrška smo, ali pitala si me, ja si ti rekla. Znači, gle, mogla sam to, pa možda bi mogla malo, znaš, ne, znači gle, kompas, skini kile. Ako hoćeš to što hoćeš i ako želiš od mene da ti kažem, jer to je kako dođe, dajte mi da ti doktor imaš tumor. I sad doktora ti kao hoće uljepšati. Malo bi ga riješio. Malo imate tumor. Gle, imaš tumor, ok. I that's it. Jer prvi korak ka tome da nešto ideš riješiti, što želiš riješiti je to da ti osoba nasuprot tebe koja ti daje kak se kaže, nalaz, šta god, ne, možemo to zvati nalaz, koja ti daje iskreno dijagnozu, tako je, pa mora ti reći istinu. Čovječ, pa nekak ćeš drugačije, pa ako nemaš istinu od koje krećeš, kam ideš? Da, mnogi od nas žele čuti istinu, pužiš, ali to zapravo, ali to stvar koju stvarno trebamo komunicirati, jer ne postoji drugi način. Znači, evo stvarno, znači, sve ljudi s kojima visim u zadnje vrijeme, zahvaljujući ovoj ideji podcasta i sveg toga, su svi ljudi koji idu apsolutno do kraja, jer druge opcije stvarno nema. Ne. Nema. Gle, na kraju krajeva ili ideš ili ne ideš. Pa to je to. Znači, ja mislim da kada ne ideš ili kada stojiš i čekaš, opet ne ideš. Znači, gle, ja stalno znam, znači ne znam da ću čuo da ja često znam reći onu rečenicu I moved therefore I am. Malo sam to modificirala, da? Okay. Ali to je to. Znači, sve se oko nas stalno kreće. Ovaj stol možda sad tu stoji, ali on se miče na razini čestica. Prema tome, ako ja želim vibrirati zajedno s njim, mislim, na kraju kraja pričamo frekvenciju u smislu fizike. Znači, ako pogodim frekvenciju ovog stola, ja ću ga osjećati. Naše vibracije kako funkcioniraju, ne? Prema tome, ako se sve oko mene stalno miče i kreće, a ja želim stajati, kak ću ikam ići? Mislim, znači, moram se kretati, nemam druge opcije. A i projektirana sam tako, u smislu svoje fizionomije tijela i u smislu svoga mozga. Znači, tišinu u mozgu je fakat teško postići, između ostalog, jel tak? I nju moramo nekad trenirati, ali i u glavi se stalno nešto zbiva. I... Ne možeš biti krut. Lao Tse kaže, krutost pripada mrtvom čovjeku. Exactly. To sam htjela reći. Znači, ako se ne krećeš, mrtav si. I move, therefore I am. Bez kretanja ne postojem. Zahvalnost. Na koji način, jel svjesno se zahvaljuješ, tražiš trenutku dana gdje kažeš hvala? Ne, ovako. Sad imam svoju neku, mislim, teorija moja potječe iz znanstvenih nekakvih studija, nije ovako. Ja sam neizmjerno, apsolutno 99,9% vremena svoga dana svjesna zahvalnosti. To uopće nije sporno. Ali nemam potrebu niti artikulirati, niti drugima govoriti jer i živim. Mm-hmm. Ne znam kako bi to drugačije opisala. Plus, s druge strane, studije ukazuju na to da osjećaj gratifikacije se dešava na moždanim razinama u mozgu, tek onda kada gledaš nekog drugog kako je njemu lijepo, a ne kada je tebi lijepo. Čuj to. Znači, to studije pokazuju. Znači, mozak, centri za mozgu... Da. Znači, kada ti vidiš scenu koja je lijepa i ugodna, gdje je netko nekome nešto lijepo napravio, ti ćeš osjećati na brain level zahvalnost, a ne kada ti pišu journal da si ti zahvalan. Nije isti, ne pali se isti centri uopće. Nevjerojatno. Osjećaš blago, osjećaš ugodu, to je činjenica. Okay. Gdje se opet luči serotonin, znači fino je, ugodno je, kao da te neko zagrlio, si zagrlio samoga sebe. Ali osjećaj prave zahvalnosti je vezan uz to da drugome napraviš dobro. Okay. Ili gledaš dobro kako se odvija, ali ne da ti sebi govoriš da si napravio dobro. Okay. Užiš? Dobro.
Da se vratim na ovo sa zahvalnošću. Mislim da ljudi često puta kad to ne rade sami, nego imaju potrebu to pričati drugima, jer kao danas je dobro govoriti stalno na glas da si zahvalan, ne? Tak se to var kaže. Onda to nekad rade opet kompetitivno. Kao ono, moram sad svima dokazati da sam zahvalan kako bi onda bio dovoljno dobar čovjek, jer kao ako nisi zahvalan, nisi dobar. Znaš, Ma vi što misliš za sebe, da li ma imaš to znam kao kaj lošu misliš, putu? ma znam kaj misliš, ja sad to govorim, ipak je šira publika će ovo slušat. Voljela bi da ljudi možda češće budu zahvalni sami sa sobom, bez da to moraju staviti na veliki semafor i drugima pričati o tome, ali to nije potrebno. Ne zato kaj to meni ide na živce, sad to nema veze s tim, baš me briga kaj drugi rade na kraju krajeva, nego zbog toga što mislim da ćete pravi osjećaj zahvalnosti doživjeti sami sa sobom u nekakvim intimnim trenucima koji ne moraju biti propisani, da li su upisani u nekakav leksikon, da li su zapisani u knjižicu koja je crne boje s takvom i takvom olovkom ili da li su rečeni nekome ko je pored tebe. To je osjećaj. I taj osjećaj, ako je prisutan, činit će te boljim stalno. To nema, znaš... Ma to sam mislio, znaš, da. ono... Ja mislim da moj život kakav trenutno je, ja ga mogu... Znači, prekrasan je. Super. Ja živim tako dobar život, Marko. Baš mi je drago. Baš mi je drago. Moj život je fantastičan. Super. Ima nekih stvari koje bi možda voljela još upgradeat, naravno da ima i uvijek ih mora biti, jer mislim da ako ih nemam cilj i neću se dalje razvijati. Ali kako živim? Zdrava sam, sretna sam, puna sam energije, nisam u nekakvim lošim odnosima, okružena sam sa divnim ljudima, dan mi izgleda fantastično. Gle, my life is beautiful. Ok, gle, sad neću ulaziti do neke prevelike detalje oko tvoje rutine. Ukratko si je spomenula i sve to, ali jer pretpostavljam da su svoju rutinu, odnosno sve navike koje stječeš, koje su dobre za tebe, kojima se veseliš i dijeliš ih sa svim svojim učenicima, ako ih mogu tako nazvati, odnosno studentima, praktikantima, ljudima koji... Dijelim ih javno, zapravo, stalno. Pa super. Jer mislim da je znanje i iskustvo važno dijeliti i da dio tog znanja, iskustva i sve što sam ikad učila ne bi trebalo niti naplaćivati. Mislim, to sam danas klijentu baš to rekla. Svi trebamo nešto nekada raditi for free i davati. Apsolutno. Jer to je važno za nas i za druge. I ne postoji nesebično dobro djelo, po najmanju ruku to radiš zbog sebe, ako nećemo drugačije, iako to stavljamo pod masku za druge. Da. Ali jako je bitno da to znanje i stvari koje znam dam. I volim ih davat, uživam u tome. Prekrasno mi je kad mi neko da feedbacka, to je svakodnevno, bilo gdje na socijalnim mrežama ili uživo. Jučer sam probala ono kaj si ti preporučila, super se osjećam. Ili, Andreja, znači, znam dobiti feedback od godinu dana nekoga. Ja sam prije godinu dana čula tvoj, podcast, pričala si o tom i tom, odlučila se to probati početi raditi i onak promijenio mi se život. Svi stalno vršimo nekakav utjecaj na druge i moramo tog biti svjesni i moramo prema tom biti obazrivi, jer način na koji nekog pogledaš možemo promijeniti dan i kako se osjeća. Naravno, ne možemo stalno biti prisutni u svemu tome, jer nekad živimo u svojoj glavi, ali vrijeme kada možemo trebalo bi biti češće, a ne rjeđe. I taman da se randomno nasmiješiš čovjeku na cesti bez ikakvog pretjerano velikog razloga, jer ti se svidjela njegova frizura, to će tom čovjeku, vjeruj mi, sigurno uljepša dan. Znači, može biti banalno, može biti da si nekom nešto dodao, ta mala nekakva, te male geste, ne? Može biti samo i energija. Ne mora biti fizička akcija. It's simple. Ma i misao je, mislim, vidi se sve, ne sve to vibrira u prostoru i vremenu, kužiš. Vidi se. Rekla mi je Suzana, kad sam bila Suzana i Saša sa mnom pričali, pa ona rekla, jedna od mojih karakteristika koja se njoj sviđa je da sam jako friendly, u smislu kad uđem u prostoriju da sam prema svima jako ljubazna. I da mi to bilo jako smiješno, jer prije 10 godina su me svi doživljavali kao jako strogu i neljubaznu osobu. Pa ja te pamtim, ja sam te prvi put i poznao kad si bila jako stroga i opasna, mislim, kad smo radili muzikal. Dobro, ja sam u poslu jako stroga, to je činjenica, i jako odvajam poslovno i privatno, do te mjere da se ljudi nekad malo to je balerina disciplina. Da, ljudi se malo nekako kaže, Andreja, to zna biti tako scary. Kaže mi friend Davor, stojim pored nje, telefoniramo, kužiš i onak, ona priča s nekim klijentom na telefon, da, ma nema problema, naravno, onako, tihi nježan glas, poklopi telefon, i pička je materina, kao, Davor, Isuse Kriste, kao on je demon, kao moment, kao, šta se desilo? Rekao, pa, neke stvari moramo obnašati. Prema tome, nekako negdje čuje metnut. I to je to, ne? Okay. Da... Dobro, daj mi reci, kad radiš sa svojim studentima, da, super. Da li uvodiš onda elemente i meditacije i propagiraš hladne kupke? Ovak, kak s kim? Znači, kad ti meni neko dođe od klijenata prvi puta, onda prvo s tim fakat pričam, da uopće skužim da li je cilj koji ima pravi cilj. Mm-hmm. Ili je to cilj koji zapravo kamuflira neka i druga. Kao six-pack za Instagram je to. Da.
I onda biram kako ću s tom osobom komunicirati. Da li će biti nježno, da li će biti strogo, da li će biti hladno, da li će biti toplo. Ne treba svakom sve. Jer ja mislim da pravi coach to mora raditi. Apsolutno. Moj zadatak je djelomično i psihologija i ja si ne mogu dozvoliti sam biti kak ja hoću, nego i tak kak rezoniram. Naravno, biram klijente kao što biraju oni mene, to je jako bitno. A onda kad to detektiram i kad vidim što osobi zaista treba, onda tražim ono od čega je najlakše krenuti. Koja je to najmanja minimalna promjena koja čovjeku ne bude preteška, da je može sustavno održavati konzistentno kroz neko vrijeme dok se ona ne pretvori u naviku, dok se ne stekne povjerenje sa mnom. Jer dok nema povjerenja, nismo se još upoznali, a zadatak je pretežak, čovjek može odustati ili ne steći povjerenje. I onda je to bitno. I kad to uspijemo, onda može početi biti teže i sve teže i teže, ali će biti ugodnije. To jest, bit će teško, ali će biti manje grozno. Jer će grozno biti uvijek. Sve što je teško je djelomično grozno. Znači u principu od svih ljudi s kojima surađuješ tražiš apsolutno maksimalnu predanost i u bilo kojem obliku, bila to neka minimalna, maksimalna ili šta god. Da, ali njihovu u tom trenutku. Pa to, no. Znači, jer mojih 100% nije nečih 100% i netko možda u nekom trenutku kad nešto kreće, misli da je njegovih 60% 100 i fakat daje tih 100 od tih 60. Pa onda s vremenom to nadograđujemo. Tako da nisam tu, ne osuđujem, nego probam vidjeti, gledati, slušati. A sad, šta je od tih malih akcija pitanje? Da li je thanks? Da li je hladan tuš? Da li je treninzi 2 puta tjedno? Da li je da kažem nekom, da je otkaz na poslu? Znam to, imam takvih, ne? I napravili su ljudi to s vremenom. Ohrabrila sam ih, ne? Može biti svašta. Nema pravila. Fakat nema pravila. Ali ono, kako ljudi popularno vole reći biohacking, što ja izbjegavam. Što to je prvi put čujem biohacking? Znači, ne mogu uopće čujem, nije mi dobro. Zvali su me baš jučer za intervju nekakav večernji jutarnji, nemam pojma baš na tu temu da pričam o tome. Mislim da je ključno čovjeka vidjeti, detektirati šta mu treba i onda ga proučavati. To zvuči kao totalno kriminalno, kao da klijente proučavam, ali proučavam ih. Ja nekad nešto što i kažem nekome, ne kažem uopće iz emotivne pozicije, nego zato što sam svjesna da to u tom trenutku treba se napraviti. To sam zapravo naučila od tate, što je full smiješno, jer prije x godina sam moj buraz na cugu i znači kreće priča. Moj buraz inače bio onak, nije bio sterilan, ali bio kada je bio mlađi škola, daš treninzi, tak to, isto kao ja, i nikad nije bilo nekakvih većih ekscesa. Mi su se počeli dešavati kasnije, kako sa svima, ne? I nikad nije baš puno izlazio, nije bio baš socijalan kao ja sam stalno bančila negdje vani. I onda je izašao van, nacugo se i pazi, mama je doktorica i zovu je iz bolnice drugi doktor, da joj jave da su malog skupili negdje, da je ono tipa ispavanje želuca, rigoleto, ne znam šta, znači. Moja mama nije kao moj tata, taktična, popizdila je, kao šta, znači, ti ubiću Boga u njemu kad dođe doma, sad ga stavi u bolnici, nek tam riga po sebi, ne? I sad taj moment, tata fura malog doma, otvaraju se vrata, ja sam, rano ujutro, tipa 7, znači ono, skupili su ga, ispopali želudac, kaj više bilo. Ja sidim na kauču, oni ulaze, mama ima neku bukvicu, mama pizdi, a stari mrtav ozbiljan. Dajemo neku kaznu, ne možeš to, mali ode u sobu, sad zdepemiran, a stari se počne smijat. Ja kao, what just happened? A stari, sam bio dobar. Ja kao, molim? I tu skužiš taj moment gdje je tu ulog, on je u ulozi oca, gdje mora djetetu objasniti šta je napravio, jer nije problem kad se nacugo. Problem je kako se sve to dalje odigralo. Di se nacugo, s kim se nacugo, ne? I gdje ti shvaćaš da je to odgojna metoda koju moraš odraditi kako bi dijete nešto naučilo i da ti ne moraš zapravo emotivno osjećati. Jer on čak bio i ponosan kad se mali prvi put nacugo. Kaže, konačno, kao bilo je vrijeme, našao da se mali ubije negdje kod stoka. Ali i tu sam skušala da ja imam tu valjda nasljednu, ili ne znam, taktičnost, jer takt se nasljeđuje. Biti sposobna u situacijama u kojima nešto ne želim ili ne osjećam, ili, biti potpuno mirna, odigrati nekakav rol, da li to nekog pokuditi, da li to nekog pohvaliti, a da to uopće ne mislim zapravo u svoj srži u dubini, nego je to jednostavno... Da je gurneš korak dalje. Tako je. To je potrebno da bi se dogodilo nešto što je meni u planu isplanirano za 5. korak dalje. Da li je to s klijentom svađa, da ću ga sad dovesti do toga da mi kaže da više sa mnom ne želi raditi?
Dešavalo se. Jer znam da će trebati vrijeme od 2-3 tjedna da se zbroji da opet počnemo, jer je to moja pretpostavka odnosno na poznavanje osobe. Da li je to da će neko doći do toga da ga namjerno nešto što ga boli još više taj dan, da bi onda došli do toga da ga boli manje? Gle, puno je. Tu možda to malo zvuči ovako riski s moje strane i neko će se zapitati otkud meni pravo da to radim, ali to mi pravo si uzimam iz iskustva i svima kad s njima krećem raditi, kažem, ja ti ništa ne garantiram. Ja mislim da niko ne može garantirati nikom ništa. Čak i doktor koji ti da tablete. Ja ti obećajem da ću se maksimalno tebi posvetiti, da ću ti probati dati sve što znam i što imam. A šta ćeš ti s tim dalje? I have no idea. Znaš onak, ja dajem ti alat. Gle, mene ovo zvuči genijalno. Znači treninzi i pristup ovaj koji ti primjenjuješ je stvarno pristup 21. stoljeća. Znači, pa ja se sjećam klinac, pa prije nije to bilo, to nije postojalo. Postojalo su 3 vježbe, postojalo istrči sad ovo, napravi čučen sklek, zgib, malo se popni pužut, tu ti švedske ljestve, ako hoćeš neke... I ne jamre šuti kao... Kuži, šuti, ajmo dalje, tornje dalje i idemo... Pička, stisni. Bilo ono teretana je bila isto varijanta, dođeš tamo, malo neke treniraš, odeš doma. Ovo je onak, otvorio se cijeli neki svemir svega gdje su se ono hrpetine znanja spojile zapravo u jedno. Ali to je budućnost, Marko, ja mislim. Znaš, meni će doći neko za 10 godina, ovak, donijet će mi nekakav čip, reći mi tu ste svi moji nalazi, hoće da mi složiš trening za taj cilj po tome. Bukvalno. Kakav mu je DNA, kakvi su mu telomeri majketina DNA, koje su dužine, znači kao, kužiš? Jer sa tim saznanjima koje danas imamo, mi zaista neke stvari možemo krojiti. Po najmanju ruku već sa satovima. Klijente koji imaju Garmin ili koji imaju Oura Ring, ja ih uporno kad dođu na trening, to je prvo pitanje, kako si spavala, kako si se osjećala, da mi kažu svoj subjektivno, šta kaže uređaj. Ok, ajmo sad vidjeti koji je pravi podatak. Da s vremenom nauče koristiti uređaj, a ne da ovise o njima. Jer tebi ne treba uređaj kad ti skužiš kaj. Jer ti ako imaš stalno podatke od istog uređaja, taman podaci bili krivi, s vremenom ćeš dobiti omjere. A omjeri su bitni. Kužiš? Za tebe da znaš di si šta si. S obzirom da znam da si, ne znam, nisam te skužio, jesi bila unutar nekog panela ili si bila jednostavno kao gošća ili sudjelovala na ovoj konferenciji koja je nedavno bila, koju sam, negdje sam je lovio Future, nešto. Future Tense. Bila sam samo u publici. Okay. Bilo mi je mrak. Daj mi samo onda reci iz te neke perspektive budućnosti, šta je budućnost treninga po tebi? Baš sam ih pitala i rekla sam im da je bilo mrak da na budućem Future Tense to bude jedna od tema. Ja ti mislim da će ti gadgeti ovoga tipa postati svakodnevica i da će ih se početi s vremenom davati ljudima. Govorimo o pametnim satovima. Da, gadgetima. Mislim da će postati tipa ideš doktoru i dobiješ ga za praćenje srca doma, doktor je spojen na njega s podacima i vidi kad se nešto odvije i na temelju tih podataka ti može dati nekakvu dijagnozu koja nije ono sad, inače bi ti dali doma da imaš na prsima pizdariju, koja ti se odlijepi, makne, ne znam Holter, kaj. Da. Ovo će biti sve manje i preciznije, naravno. To mislim da je sigurno. S druge strane, mislim da će otići u smjeru ovog što sam ti rekla s DNA. Znači, ako za nekog znamo da ima predispoziciju da razvije nekakvu određenu bolest, posebno ako se ona sa kretanjem, a većina bolesti sa kretanjem može rješavati. Pa ajmo reći, imaš predispoziciju za dijabetes 2, vrlo konkretno. Da? Okay. I ti znaš da dijabetes 2 možeš doslovce izliječiti samo s kretanjem. Ok, on će se osobi reći, slušaj, ti sad imaš, 6 godina svog života, ti ako ne želiš razviti dijabetes 2, moraš raditi 2 stvari, paziti na nutritivno bogatu prehranu i moraš se kretati. Amen, Bog, doviđenja. Ako ti prehrana nije upeglana, a nije, onda se možeš više kretati. Znači ali će ti se dati konkretan zadatak. Evo, to je tvoj zadatak za ljudsko biće ako hoćeš biti i strah me onda jedino toga da bi mogli postati sankcija ukoliko to osoba ne obnaša. To su one druge stvari, onaj crni dio svega toga, gdje bi ti možda mogao, kak je sad popularno u Kini, ovo gdje je krenula korona. Mislim, to mi je too much. Znači, to je gore od Orwellova 84. ali ne... To je bolesno, ali ja strahujem djelomično da se neke od tih stvari mogu početi šavati u ostalim dijelovima planete. Lako moguće, da. Jer je kontrola danas otišla jako daleko. A pazi, svi ti podaci koje naši smartwatchevi i ostali uređaji daju, ipak daju nekome mogućnost kontrole. And that's scary. It is. Jer neko može znati točno što s tom treba napraviti da bi ti nekakav epigenetički moment uzrokovao na genomu i nešto ti upalio. Mislim, jer epigenetika je ta koja je ključ. Mi danas znamo da, ne znam sad točno postotka da ne blevnem bez veze, ali tipa genetika ti je određeni dio nasljednog materijala, epigenetika ti uvjetuje više od 70% toga. Znači, zajebiti kaj s čim si se ti rodio ili nisi, jer ako je epigenetiku znači ako se taj gen ne upali, jer ti nisi nešto radio što će ga upaliti, znaš, ne bu se nikad upalio, ti možeš imati predispoziciju za rak pluća.
Ako ne upališ taj gen sa, ne znam, pušenjem ili stilom života, ne boš nikad imao rak Kužim. pluća. Bog doviđenja. Ti danas možeš dati koji je postotak za to čak. Hoću reći, to je kao s jedne strane super, s druge strane scary shit. A znam, mislim, dakle, to je velika moć. I veliko znanje, stvarno nevjerojatno. Mislim da ćemo moći neke stvari jako lijepo, mi koji ne želimo ljude ubijati i kontrolirati ih, iskoristiti za njihovu prednost. Jer to već sad i radim na kraju krajeva i meni bi bilo super kada bi većina mojih klijenta neke od stvari koristili. Tipa, evo, ja sam danas kupila si ovaj test za Glycan Age. To je genomski test koji ti mjeri biološku dob. Kada dobijem taj test, znači koliko sam biološki stara. Radi se putem DNA, ne? I onda mi je to super. Aha, ako ću biti starija nego što jesam, onda ću poraditi na tome da se pomladim. Ali pričamo o stanicama. Mi ne pričamo o tome kako ja izgledam na van. Što naravno je kasnije uvjetovano time jer se vidi na van. Ali stvari se u tijelu dogode puno prije nego što se vide na van. Manifestacija vani se događa godinama. Znaš ono, neko može imati nekakvu boleštinu, to bi se vidjelo tek za 2, 3, 4 godine. A posebno ako redovno ne odlazi na nekakve preglede i slično. Jer smo više sick care nego health care sistem. Ok, recimo dogodi se nešto, daj Bože da ne, naravno. Da? Ne? Nešto se pojavi što ti se ne sviđa. U kojem smjeru krećeš? Kreći istraživanje, kreći primjena, kreći promjena opet neke prehrane, prilagođavanja, suplementi, apsolutno, bacanje na glavu, posebno apsolutno. suplementacija, pazi. Okay. Mislim, ja dan danas insistiram na tome da mi neko prvo napravi analizu krvi da bi mu se onda moglo reći da mu nešto fali ili ne. Pa je ti rekla, pi B12, sad imaš previše. Kaj mislim, ne kužim, pa zdrava pamet, gdje je mozak? Znači, to kaj je neko na reklami na televiziji rekao da treba kupovati K vitamin, ne znam šta. Pa mislim, pa jel ti treba? Generaliziranje jer ga jedeš. da, Mislim, okay. Jer ljudi me znaju, što ja na Instagramu koje poruke, Marko, znam dobija, tipa, koje bi mi suplemente preporučila? I sad je onak, ljudi, mislim, kao prvo, mogu ti generalno reći što bi trebalo pit, to je što trebaš imat, da bi bio zdrav. Ali kaj tebi treba, ja pojma nemam. Znaš ono, fakat ne znam. Da, a onda kad okay. kažeš ne znam, ili spika, aha, ti nisi stručan. Ne, nego personalizacija i personalizirani pristup je budućnost. Ti ne možeš nekome generički dati, evo ti dijeta, kaj si ti normalan, ono. Pa čovjeka možeš ubiti tak. Da, pa naravno. I to polako. Pa da. Pa mislim, baš sam ono, s nekim sam pričao o intoleranciji. Doći će mi uskoro Denis Delogu, tu koji je uspio izliječiti se putem prehrane i naravno, apsolutno svega ovog čeg ti pričaš uspije sjeliti se od multiple skleroze. I isto baš govori o tome, ono, kako se zove, znači, koliko mi imamo intolerancija na hrane, koliko alergija imamo da ih nismo ni svjesni, ko tijelo mi se napuhuje, ali uopće nisam ni svjestan zapravo da je to zbog nešto što krivo jedem. I stalno guramo neke stvari u sebe. Mikrobiom je jako važan. Tako da, apsolutno. Da se vratim malo na trening i to na tvoj cijeli svemir. Da li imaš još prostora primat nove ljude, stvarat nove grupe ili je trenutno imaš roster krcat? U trening centru postoje grupe i postoje polu-individualni, ako je to malo kriva riječ, ali dobro. Znači, mala grupa, velika grupa, a ja imam privatne klijente. Imam ih fakat dosta i sa većinom radim godinama. Neke već imam 8-9 godina. S nekima radim jednom tjedno, s nekima radim 5 puta tjedno. No joke, stvarno. Da li imam prostora? Da i ne. Prostor je na način da ako se neko može ugurat u termine koji meni pašu, jer tu sam jako sebična, onda prostor mogu pronaći. Ali ako je to termin koji meni ne paše, kao što recimo iza 5-6 popodne, onda ga nemam. Kao imam vremena, ali ga nemam. Okay. Jer prioritiziram sebe. Dobro, a druge cure koje rade u centru... Onda... Iva vodi privatne. Okay. I njoj prepuštam svoje klijente za koje ja nemam vremena. Radi fantastično. Ona se isto educirala u smjeru toga da može ovako personalizirati pristup i radi na sebi i zato joj prepuštam te svoje, ajmo reći, klijente koji su se javili meni, jer mislim da je ekstremno kompetentna sa njima raditi i pomoći im. Okay. Tako, to je ono što se tiče trening centra. Ne? U principu vam se može javiti bilo tko. Apsolutno. Znači, sa nula znanja, sa srednjim znanjem, sa apsolutnim znanjem, od osobe koja nikad u životu nije trenirala, a ima onak vanzemaljsko visoke ciljeve, do nekoga ko trenira cijeli život i hoće nešto promijeniti ili na nečem raditi. Znači moji klijenti, moji, su vrlo često ljudi koji su teže ozlijeđeni, operirani, koji nisu dobro ili tako nešto, jer oni su oni koji trebaju pomoć više. Ne? Okay. A ljudi koji su bolje, načelno im onda automatski sugeriramo grupni trening ili grupni rad, jer personalni pristup možda nije toliko neophodno potreban, ali obično prođu kod mene neko savjetovanje gdje popričamo da vidimo šta im zapravo uopće treba. Znači dajem se savjet kao šta bi to trebali uopće uzeti, upisati i šta bi trebali suplementirati u svakodnevnom životu, ne u smislu suplemenata, nego u smislu svega ostaloga. Kao kako možda poraditi na kvaliteti života, a da nije samo dolazak 2 puta tjedno na pilates, jer to fakat nije dovoljno. Meni je žao što ja to izgovaram, ali ljudi moraju shvatiti da ne mogu 2 puta tjedno skakati kod divokoze i očekivati rezultate koji su održivi i dobri za njihovo zdravlje. To je smiješno. Evo, fakat. Ok, s obzirom da dotakli smo se hrpetine toga,
Misliš, ili imaš već neki konkretan, sad neki cilj, neki goal mark koji stoji ispred Imam tebe? par ciljeva. Prvo i osnovno, ja sam prošle godine u ovo vrijeme kreirala online and body program. I to je platforma koja je kreirana kako bi rasteretila mene, ovo zvuči full smiješno, na njoj kao zarađujem, pa mi je nekakav prihod, ali ipak sam uložila i vrijeme i znanje u to, ali je rasteretila mene s time da ljudima pomogne u podizanju kvalitete života putem tih malih promjena u navikama kroz treninge i kroz neke druge zadatke. I to ljudi koriste. Namješteno je pretplati, super ide. To želim podići na veću razinu. Znači, zato smo do toga došli. Počela sam raditi nove e-bookove za to. Planiram možda s vremenom objaviti knjigu o zdravlju i o tih, the big 3 plus 2, ne? To mi je plan, na tom se radi i platforma se upeglava da bude korisnicima more friendly, da bude veća, korisnija i tako dalje i tako bliže. To je jedan od fokusa. To se već dešava. Što se tiče drugih fokusa, definitivno selidba. Znači ja ne mogu tu više biti. Evo, ne mogu tu ljepše reći. Imam osjećaj da entropiram u vremenu. Govoriš o centru ili govoriš o sebi u Zagrebu? O sebi u Zagrebu. Nedostaje mi community ljudi koji imaju slične interese kao ja. Jer ih ovdje, ako ih ima, nema ih puno, a ti koji postoje imaju neke druge prioritete. To jest obitelj, djecu i nemaju baš vremena da bi sa mnom sjedili i razglabali. Ja ipak nemam obitelj i djecu. Imam roditelj da me neko krivo ne shvati brata, ali nemam taj fokus, znaš, malo dijete doma i tak. I voljela bi onda s tim ljudima nekako imati konekciju tako da se više bavim radom na sebi, rastom i razvojem u smjeru koji me interesira. To jest community koji njeguje moj rast i razvoj. Ovaj community ovdje nije da to na njeguje, ali definitivno ne omogućava rast, jer ljudi ovdje su prosječno ili ljudi koji trebaju od mene pomoć, pa me traže, što mi je drago za dat, ali ne mogu od njih učiti. A oni koji ih mogu učiti nisu baš toliko dostupni ili nisu otvoreni za dijeljenje znanja. It's fucking annoying. A na Baliju kad sam bila, to je potpuno suprotnost tome, znači kontra, totalno. Ok, onda govorimo selidba Bali ili barem privremena bivanje u Baliju. Pola godine tu, pola tamo. Okay. A treća stvar koja mi je fokus, voljela bi da moj trening centar s vremenom postane nekako više klinički pristup. Odnosno, voljela bi da taj tim stručnjaka koji su trenutno ljudi koji za mene ne rade, nego rade za sebe, za svoje obrte, a samo su nam kao suradnici, postanu dio toga centra. Odnosno, da centar postaje nešto puno veće, gdje se radi puno dijagnostika tijela, glave, spremnost pripreme tijela i tu ciljam prvenstveno na široku prosječnu populaciju. Ne na sad hipersportaše, to puštam ljudima koji su u tom da se bave s tim. Ja se želim baviti sa običnom, prosječnom, normalnom osobom koja želi podići kvalitetu života. Znači, kako tom čovjeku upeglat prehranu, kako mu podići energiju, kako mu pomoći da ima kvalitetni odnos s drugim ljudima, kako da postigne u treningu neke stvari, kako da izgleda bolje, naravno i to može biti cilj. Tako da, kako da doživi 100 godina, how to die as young as late as possible. To je moj quote koji volim govoriti. Da budu vitalni, sretni, i dobro. Pa ti ljudi me zanimaju. Evo, to je to. I da onda mi svi skupa, ovo malo utopistički, ali gle, ako si ti zdravi dobro i ja sam zdrava i dobro, onda je komunikacija ovakva kakva je, a nije odi u pizdu materinu. Da. Pa možda teta u konzumu koja je bolje, ne bude mrzela cijeli svijet, možda čovjek koji joj daje premalu plaću, bude dao veću plaću. Znači, svijet će biti ljepši. Ili barem moj mali kozmos u kojem ja jesam. I don't know, ali kako god bilo da bilo, ja se trudim da to nekako napravim. Ok, pa ajmo zaokružiti ovu našu priču. Ćemo pozvati ljude da te posjete tvoj web. Web je andreasolomon.com, ne mora biti jednostavnije i jedina sam na svijetu, tako da ako me traže i na Instagramu i na webu, odmah će sve naći o meni, uključujući valjda i broj telefona, kako to obično bio, pa mi se počnu javljati. Programi se mogu kupiti online? Da, sve online, platforma je gore, kažem, jako je lagano za naći. Imam i besplatan, dosta bitan YouTube kanal, isto Andrea Solomon, na kojem postoji 40 video materijala koji su for free, koji su isto tamo stavljeni kako bi se ljudima omogućio i besplatan pristup nečem, iako i ovaj koji se plaća trenutno. Pa zapravo ja mislim, neću omalovažavati vrijednost nečega, ali smiješno. 33 eura mislim da je stvarno jako malo u odnosu na količinu znanja koja je unutra i truda koji je uložen i s činjenici da postoji community, Facebook zatvorena grupa gdje pružam punu podršku, gdje s ljudima imam Zoom callove, komuniciram s njima i bavim se s njima. Mi je to dosta bitno. Tako da može mi se bilo tko javiti. Evo, ako neko ima bilo kako pitanje vezano uz zdravlje, treba pomoć ili ga treba možda uputiti nekome, ne zna kome, doživljavam se na neki način kao osobu koja fakat ima dovoljno širok connection span, tako da može ljude i uputiti na druge ljude. Super.
Ništa, evo, hvala ti puno kaj si Molim ti našla puno. vremena doći tu do mene, ovaj mini podrum, mini A ispovjedalnicu. cute je full. Predivno mi je sve kaj si mi ispričala. kaj Ljudi, si nam ovo je rekla. Mrak podcast. Evo, ne znam što je vam drugo rekla. Cindra je Mrak, svi ga slušajte, pratite sljedeće epizode. Nemam pojma koji su mu se dalje gosti osim Belonge. Bit će zanimljivo, Da, bit će zanimljivo. ali ne sumnjam da ćeš imati fantastične goste. Želim ti svu sreću i puno uspjeha i Thanks. vibriraj i budi pozitivno kakva jesi. Thank you!